Narodna biblioteka u Kozarskoj Dubici bogatija je za nove naslove koje im je poklonila izdavačka kuća Vukotić Medija iz Beograda. Ovo nije prva donacija ove izdavačke kuće za Kozarsku Dubičku biblioteku, podsjetila je direktor Narodne biblioteke Danijela Balaban, pošto se u donaciji nalazi tek izdati roman Dara iz Jasenovca Nataše Drakulić, na čijoj naslovnoj strani je slika glavne glumice u istoimenom filmu naše mlade Dubičanke Biljane Čekić. Balabanova je Čekićevoj uručila više primjeraka ovog izdanja. Prije nekoliko dana u biblioteku je stigao jedan vrijedan poklon, zapravo riječ je o poklonu knjiga izdavačke kuće Vukotić Medija iz Beograda. To nije prvi put da oni nama poklanjaju knjige, saradnju smo otpočeli 2019. godine. Tačnije, ja sam njih kontaktirala jer smo imali želju da promovišemo dijela Emira Kusturice, međutim, zbog njegove zauzetosti do te realizacije nije došlo, ali nakon nekoliko dana oni su nas pozvali i izrazili želju da nam poklone svoja izdanja. To je zaista bila jako vrijedna donacija, tu je bilo preko 120 knjiga, naslovi koji se nisu do tada nalazili u našoj biblioteci. To je zaista bila jedna rijetkost jer obično od izdavača kupujete knjige, a mi smo dobili na poklon knjige. Tako da je prije nekoliko dana ponovo glavna urednica gospođa Dubravka Vujanović pozvala nas i kazala nam da vlasnik izdavačke kuće, gospodin Manojlo Vukotić, ima ponovo želju da nam pokloni izdanja u tom periodu koja su oni izdali, a među tim izdanjima se nalazi i roman Dara iz Jasenovca, gospođe Nataše Drakulić. Dobili smo nekoliko primjeraka i tog romana i nekoliko primjeraka koje smo uručili našoj Biljani Čekić jer se ona nalazi na naslovnoj strani romana. Riječ je o donaciji preko 80 knjiga, nešto više od 40 naslova ima jer smo neke naslove dobili i u 2 primjerka. Ja zaista ovim putem zahvaljujem Vukotić Mediji jer to je, kao što sam rekla, rijetkost da jedna izdavačka kuća biblioteci poklanja knjige. Koji žanrovi su u pitanju? Pa raznih ima žanrova, najviše ima istorije, ali zaista može se naći interesantnih žanrova, onako za svakoga po nešto. Prvo da mi kažeš, s obzirom da je sad nedavno izašao ovaj roman, i evo tvoja slika je na naslovnici, koliko ti to znači, koliko ti znači ovaj današnji gest direktorice Narodne biblioteke, odabrali si par primjeraka već romana? Da, naravno znači mi baš zbog toga što je napravljena knjiga pored filma Dara iz Jasenovca, tako da znači mi dosta, mogu da je pročitam naravno, tako da vjerujem da će doprinijeti još dosta mnogima. Šta ćeš uraditi sa svojim primjercima? Hoćeš li nekome pokloniti? Pa vjerovatno. Tako da, naravno, ostavit ću sebi, ali poklonit ću. Čekićeva je na poklon dobila i člansku kartu Narodne biblioteke koja će joj zasigurno dobro doći s obzirom da je Biljana 9. razred osnovne škole, a da je školska godina tek počela. U Narodnoj biblioteci kazali su da uskoro planiraju organizovati i promociju romana Dara iz Jasenovca.